U subotu 18. aprila u crkvi Prisvetog Trojstva u Somboru održan je svečani uskršnji koncert. Varoška župna crkva Prisvetog Trojstva bila je puna do posljednjeg mista, a kroz crkvu su odjekivali zvuci tradicionalnih uskršnjih melodija. Prigodnog klasičnog repertoara od baroka do modernih melodija uskršnje tematike iz 20. vika. Na samom početku koncerta velečasni Josip Štefković, dekan Somborski, obratio se pozdravnim ričima i gostima i učesnicima koncerta. Svaka nedjelja je zapravo spomen na Uskrs. Ako o tome pjevamo, onda je to nešto veliko. A sigurno da je kulturni događaj u ovome gradu, što je isto vrlo interesantno i značajno. Vidimo da su izvođači iz ovoga grada i okoline, da su mlađi ljudi, repertoar različit od tradicionalnih pjesama do renesanse, baroka, ozbiljnijeg instrumentala, vokalnih arija i tako dalje. A danas pogotovo možemo spomenuti da je godišnjica smrti Albe Vidakovića, koji je bio značajan kompozitor, pedagog, znači nema crkvenoga valjda orguljaša ili kantora koji za njega nije čuo. To je isto ime koje trebamo pamtiti jer on je utirao neke korake, a mi samo sada idemo i tim istim putem i evo drago mi je da smo se i mi uključili u tako nešto. Da je ovaj događaj od velikog značaja za Varoš potvrdilo je prisustvo predstavnika gradske uprave Varoši Sombora, Ivana Šimunova i Davora Francuza, koji su svojim dolaskom uveličali svečanu muzičku manifestaciju. Pod baroknim svodovima crkve Prisvetog Trojstva, koja vikovima stražari nad Somborskom Varoši, tražilo se misto više, a med prisutnima su se mogli vidjeti sugrađani različitih vira i konfesija. Pivalo se na 5 jezika za jednu radost najveću. Koncert je otvorila Zorana Iđuški radosnim Aleluja, aleluja, Isus nam je uskrsnio. Svaki put neka nova pisma kada se uči jeste novi izazov za samog umetnika, ali takođe ima to i svojih nekih poteškoća i zahteva. Najveći je problem što, u stvari mogu iskreno da kažem da pesme nisu snimane, nego zahvaljujući mom kolegi Nikoli Čuturi koji meni odsvira, tu je poseban tekst i onda su tu probe i snalazimo se i uklapamo se kako bi to, ja se nadam, kao večeras izgledalo lipo. A za njom Tamara Babić podsjetila nas na samu suštinu praznika uz pismu Uskrsnu Isus doista. Koja je ujedno iznala svoje utiske oko svoga nastupa. Čast mi je opet da ponovim svaki put kad se pojavim u Somboru i po pozivu, tako da i drago mi je što mogu da dam doprinos u ovakvim manifestacijama. Što se tiče repertoara, pošto sam dugogodišnji član katedralnog zbora u Subotici i znači dobro sam upoznata sa repertoarom uskršnjih pisama, one su znači naravno u duhu Uskrsa, znači koji traje do dova, tako da i ovaj koncert je isto deo tog uskrsnog slavlja i drago mi je da što kaže imam priliku da učestvujem i ovako nečemu.
jako važno da i podmladak neguje upravo znači, uskršnji repertoar, znači, što se tiče znači, katolika, i ono je, vidite, specifično, pisme su znači, tekstualno bogate, znači melodije su neke prepoznatljive, neke malo manje, ali se mi trudimo znači, tokom dugi niz godina da u stvari da negovanjem uskršnje pisme da se prenosi i da naravno da mladi što više se uključuju u to i da se tradicija bunjevaca znači, neguje kao što se negovalo do sada. Melodije su se smenjivale na 5 jezika: srpskom, bunjevačkom, mađarskom, nemačkom i engleskom jeziku. Poseban instrumentalni doprinos dao je Slobodan Dančulović, koji je na klasičnoj gitari nadahnuto izvo renesansne melodije. Mađarski melos doneli su duet Kaptanji Maćar Šarlot i Kaniža Ilona. Mladi somborski umetnici blistali su u punom sjaju, a njeva nadohnuta izvođenja dobila su dodatnu snagu zahvaljujući pratnji na crkvenim orguljama. Za ovim moćnim instrumentom bio je mladi profesor muzike Nikola Čutora, koji je svojom virtuoznošću bio čvrst oslonac vokalnim solistima, spajajući mladalački entuzijazam sa vrhunskim profesionalizmom. Ovaj naš ovogodišnji uskršnji koncert je stvarno izvanredan po pitanju repertoara, jer smo uspjeli organizovati tako izvođače da napravimo najširi mogući spektar. Što se tiče tradicionalnih bunjevačkih uskršnjih pisama, preko nekog klasičnog repertoara, to su neke kompozicije Mozarta i Hendla, do neki najsavremeniji također religioznih kompozicija, tako da je zaista ovaj naš večerašnji repertoar izuzetno bogat. Volim razmišljati da je zaista ovoliki odziv mladi ljudi i u publiki i među učesnicima stvarno ta neka renesansa, dakle da se, možemo kazati da se bude mladi ljudi, da se organizuju, da učestvuju i radosno prihvaćaju svaki poziv da na bilo koji način proslave upravo ove velike praznike. Iva Čičovački je svojim kristalnim glasom oživela Mozartov Laudate Dominum i Handlovu ariju How Beautiful, kojoj je bila čast da da svoj doprinos ovom koncertu. Pa meni je pre svega čast što imam priliku da pevam u ovoj crkvi i zaista rado se odazivam kada su koncerti u pitanju, a pogotovo zato što je ovo uskršnji koncert koji zaista, nažalost, ne imamo prilike baš na svakom uskrsu da čujemo i ovo zaista budi radost kod publike i eto kod nas izvođača. Anja Nedeljkov pismom Aleluja, radujmo se, uobličila je prazničnu atmosferu koja je također dala svoj doprinos koncertu. Izvodim ovakvu vrstu pesama. Do sad sam ih proučavala i bile su na papiru nekako, a sada i u praksi izvodim ih, tako da je vrlo interesantno i specifično sam i stil izvođenja i velika čast da ih pevam. Vokalni sastav
Muzika Viva iz Lemeša je koncert od ono note svitske baštine, izvođenjem poznate Kohenove pesme Haleluja i energičnog spirituala Every Time I Feel the Spirit, gdje nam je Marita Topić kazala što god više o repertoaru koje su izvele na ovom koncertu. Mi negujemo repertoar i svetovne i duhovne muzike, vokalne i vokalno-instrumentalne, ali ovaj put izvodimo samo dela duhovne muzike za priliku uskršnjeg koncerta, to jest posle uskršnjeg koncerta i izuzetno volimo da se odazovemo na ovakve pozive zato što znamo da ljudi cene takve prilike i cene muziku koja se izvodi na takvim koncertima i volimo da učestvujemo u tome i da damo svoj doprinos. Koncert je završen onako kako i počeo, toplinom i zajedništvom. Nakon što je Zorana i Đuški otpevala pismu Veseli se o Mario. Čitava crkva i svi učesnici zajedno su izveli završnu numeru Kraljica neba, raduj se.